Que la paix soit sur vous, mes chers téléspectateurs, mes sœurs, téléspectateurs. Merci pour votre implication et votre abonnement à notre chaîne, et votre admiration pour les vidéos, pour clarifier la vérité sur Al-Fayed, dans la longue série Al-Fayed. Il dit toujours qu'il lui ment et l'accuse. Vous écouterez, mes frères, téléspectateurs, ce dicton condamnable que nous ne connaissons pas parmi les savants musulmans, alors nous le rejetons, car il touche le messager, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui, et la définition de la sunna, comme vous l'entendrez sur la chaîne officielle Al-Fayed, afin qu'ils ne disent pas que la vidéo a été fabriquée, voici le logo et le titre original de la vidéo Al-Fayed, comme le nombre d'abonnés apparaît 2 300 000 abonnés, par conséquent, nous écouterons et analyserons ces paroles. Y a-t-il deux messagers, Muhammad et Muhammad, un auquel nous croyons, et un autre auquel nous ne croyons pas parce que certains occidentaux ont dessiné des dessins offensants contre lui, et donc c'est un faussaire. C'est ainsi que le docteur Al-Fayed veut nous faire comprendre. Il y a un messager qui a relié ses paroles, sa biographie et ses actions à travers les hadiths fréquents, comme Al-Fayed l'admettra à la fin de cette vidéo, mais il le contredit et le nie, car il croit en certains des hadiths fréquents, et nie le reste des hadiths, et il ne sait rien comme il l'a dit des autres en diffamant et en codifiant les hadiths, pour le حديث بالأكاذيب يكذبون عليه ويشوهون يعني بنرى هكذا إن شاء الله. نحن مسلمون موحدون لا ننكر السنة، لا يعني السنة بين مزدوجتين سنرى ما هي، يعني المسائل المتواترة والتي علمناها لا ننكرها، لا ننكر الوضوء، لا ننكر الصلوات، لا ننكر الأشياء هذه متواترة تعلمناها. الرسول يتكلمون عنه هم، وهو الرسول الذي عملوا عليه رسومات، كتبوا عليه وشوهوه حتى فعلوا عليه رسومات. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد هو الذي أنزل عليه الكتاب واختاره الله للأمانة، لأمانة الرسالة، وأنزل عليه القرآن. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس محمد الذي يتكلمون عنه بالأحاديث بالأكاذيب يكذبون عليه ويشوهون يعني بنرى هكذا إن شاء الله. نحن مسلمون موحدون لا ننكر السنة، لا يعني السنة بين مزدوجتين سنرى ما هي، يعني المسائل المتواترة والتي علمناها لا ننكرها، لا ننكر الوضوء، لا ننكر الصلوات، لا ننكر الأشياء هذه متواترة تعلمناها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لمن بشر جاءتني الرسالة، يبغى الجنة فليعمل عملا صالحا، ماشي فليتبعني يدير داك الشيء كنغسل يديا يغسلهم، نغسل رجليا يغسلهم، نلبس الحوايج يلبسهم، درت عود عرق فمي يديروا. فهمتوا الشباب؟ هذه تعاليم نبوية فقط، تعاليم. نعم الناس كيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نعم داك الشيء اللي كيعملوه، لكن ليسوا ملزمين. الدولة الأموية ولكن الدولة العباسية هي اللي ألفت الكتب. يعني هذه أشياء مؤلفة، أشياء مؤلفة لم تنزل من السماء، لم تنزل من السماء. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، لو كان يشرع بالحديث، يرى أمر يشرع يقول الناس كذا وكذا وكذا اعملوا كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده تعاليم، نعم نقتدي به في تعاليم، تعامل مع كتاب الله كما تعامل معه. لماذا عائشة رضي الله عنها قالت كان قرآنا يمشي فوق الأرض؟ لماذا قالت كان قرآنا يمشي؟ وهذا الحديث راه متواتر كل الناس حافظينه. قال لي تفضلوا لنا اني سمعتها، راه متواتر كل الناس سمعوها. كان قرآنا يعني كان يطبق ما في القرآن. Alors le brouhaha du docteur Al-Fayed nous fait rire, comme il le dit ici, sur le hadith d'Aïcha, l'épouse du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, sur la description du messager en disant qu'un Coran marchait sur la terre. Le chercheur du laboratoire nous dit d'où vient le hadith et qui sont ses narrateurs, et pourquoi croyons-nous ce hadith et nions-nous les hadiths qu'Al-Fayed dément? Et vous remarquez le silence d'Al-Fayed quand il a parlé contre sa logique et sa conviction, quand il a dit que le hadith est mutawatir et que tout le monde l'a entendu. Alors il a pris une profonde inspiration et est resté silencieux pendant un long moment, parce qu'il a trouvé son contradiction et étrangeté dans cette décision. Parce qu'il falsifie la sunna entendue et dit que cela est correct maintenant, sans preuve pondérée autre que la narration et autre que la personne d'Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Et c'est ce que les savants ont dit à propos des narrateurs dignes de confiance et des compagnons qui a transmis le hadith du messager, que Dieu le bénisse et lui